Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Hayden. Manipod, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May sak a tricycle driver dito'y lugar mi. Dito'y may sa a junction nga agpabaryo ti pagpilpilaan mi. Miyembro ak ti toda mi dito'y. Kat inaldaw a mailugan mi dagiti mamaestra nga agisursuro iti baryo mi. Dito'y paradaan mi. Siyak ti kanayon akan tiyawan dagiti kakaduak. Gapo tabaru akpay. Bueno papagayam. Intay dinggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Hayden. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Hayden, ingkan ilugan ni Madam Sharon. Mura ijay wedding sheet. Apay, kaputan mo ni Ma'am Sharon. Kasano? Nakasungsungit mo't ngamin. Kita apa yang nga ibaon na? Kat sikati baro dito eh. Ingkan. Addan ng ilugan kan kuana. Inununaan na kan jeng lakay. Saan mo't amimburo dito eh, pilaan data. Amon. Awan mo't lang ti mayat amang ilugan kini Ma'am Sharon kada tayo. Nagbuntog matanday to'y tricycle yo. Naladaw akong iti klaset. Oh, at to'y tiplitik. Kurang na ito intag mo 50 ti singer mi no agitulod kami dito eskwelaan. Anya, nagninamatan. Ay na nabayagan na kasta ti singer may agrere kakit din. O sige, bayadan ka iti 50. Ngam day tuyen ti maudi a panaglugan ko dito'y tricycle mo. Ha? Ay, makaparurod at talaga. Imbag kumamot nubaro jay tricycle na. Ay! Sharon, agong unget ka man na nabigbiga. Ay, good morning, ma'am. Di ngamin nagluganak at tricycle. Nagnina ti singir na kanyak. Sapay nagbig sa ti kilikili power niya. Anda talaga dagiti kasta a driver, Sharon. Ay, binayadak latan ah. Ngam tanda anak jay rupa na. Saan akong nga aglugan ijay tricycle na. Husto, kasta daramidam. Sige ma'am, inakon ijay klasek tani. Naladawaksan. O sige, Sharon, agkita tano madamdama ijay kantin. Ay, di yung iluglugan ni Ma'am Sharon. Taapay mo't tata. Ay, nagsungit. Punamlan no asino a kapintasan. Anya ka diti naramid na kan ka tata. Ay na. Ano timbagbaga na? Pasinsyan yun. Kasjay na talaga dahi siya babae. Kanayon lang ka din na paspasin siya tikas jay. Una, numatumpo nga ama diti aldaw na. Madi matijar na. Kasta talaga kano dagiti babae, tata. Kunamlan asino da ita nga hiding agsasaap. Kunamlan nalaing mat. Apay akaguram dagi sa imbaga na itay. Kontrabida. Nasayaat ngamin a tao ni Hayden. Saan nakayat nga apaan tayo dagiti babae. Magure ka. Pudno abarupay ni Haydin aya. Barupay, tata. Apay na sa lutsun mo. Kunamlan asino. Kaya't na siguro tagpabida. Pare, ganad ka dita alakay. Tama. Saan nagustuhan ti panangisakit mo ka ni Ma'am Sharon itay? Kunana alastog ka kano. Nakuna na dahi ta? Saan kan sapay lang nga makipila? Jak kabutang dahi ta alakay. Iso ti dayo dito eh. Iso ti rumbang apumanaw. Sa bagay mo't kit di ah. Awan ti aramidak amadikan kwa na. Iso asaan arumbang akabutang ko. Sa bagay, napigpigsa ka ngam iso. Nabakbagad ka pay ah. Ay naman, marabyanak sa manin nga agawid. Ay sus, sapay agar arbis. Awan ka titimang sukon kan ka dito'y pagadalan. Ay, awan ma'am. Amo yung asa anak ataga dito eh. Ay, no adala ko maamamok tawagak. San abalin, ma'am? Agurayak langan.
bareng ada lumabas. Ay, agure ka. Kitaag man te cellphone ko. Nadapay laang tay numero tay driver akanayon kong arkilaan idi. Mabitlaan nga. Ay, wen man ma'am, tapno adda pagluganak nga agangwid. Ay, apag iso, adapay laang tay number na ditoy. Mabitlaan tawagak. Hello. Wen, siyak na itoy. Ay, sana siyak tagpatulod. To'y co-teacher ko. Mabalin ka di nga umay musukunan dito'y pagadalan. Wen, itan. O sige, urayan da ka dito'y. Bye. Umayon. Ay na, agyamanak, ma'am. Nasingpot day dya a driver. Amok. Good evening, ma'am. Siak jay driver nga inayaban ni Ma'am Estel. Sika ka di. Wen, ma'am. Umay kantay tulod ka. Agyaman na. Thank you, taintulod nak dito'y balay. Ay, manungay ti plate. Mangtad ka lang iti 15 pesos, ma'am. Kinsilaang. Kat no nagadayo tinang itulod am kanya. Asidag lang met, ma'am. Ay na, saan ang mabalin? Alaom day ti siyang hagasot. Ay, saan, ma'am? Dakalunay day ta. Ay sus, agtudumutan. Sige, mapana ko, ma'am. Ay, agore ka. Mabasa ka. Umunod ka pa dita boarding house ko. Taglinong ka. Ay, saanan, ma'am? Ay na, umay kan. Tani, mabasakan. Adtoy, agkape-kapay. Kababain met, ma'am. Kape laang, mabayin ka. Ay na, di ka madanagan. Awan sabidong na day ka. Ay, anyay tayong tinagan mo. Hayden, ma'am. Kasla makit-kita ka, ijay paradaan Uwan, ma'am. May saka dagiti agpilpila, ijay. Aywan ganyam. Bagbaga ang manmat dagiti kakadwam a driver, ijay. Tagdigos da. Makaulaw ti angot da. Kasta ka di, ma'am. Kan, adda driver anang inaunay ti singir na. Dandanik inapay din na minsan. Ma'am, agan anat ka kankwana. Talaga nga dalukloko day jay alakay. Ay, gayam. Mabalin ka di asikan ti awagak no kastoy nga awan pagluganak. Ay kat uwan ma'am. Adun ti Sukim. Siya ken ni Ma'am Estel. Apay nga itakalaan nga may dito'y balay, Hayden. Amumat nga iti pala napalabas alawas sa nagbalikbayan na. Amok nga ado ti bisita, manang. Iso sa anak pa anak isarabo. Awanan tinabati apasarabom. Dahito laangan perfume apang lalaki. Ayos daytan, manang. Apay, baro ka pa'y nga aging gaita? Wine, daya na damag mo, nangasawa ako. Ay na, mano atawan ko iji abroad. Kunak no nangasawa kan. Awan mat nga rutim ayat kada tao. Apay, mano titawan mon aya? Awan pa'y 40, manang. Ngam, saan ka abakla? Ni manang, mat. Sana ka bakla. Ay kat mga sawa ka nga rodon ading ko. Aglugan ka, ma'am. Addan inawagak apagluganak. Ay na, nagpili kan. Kunang mula napintas ka. Anya, Bita ka madlangan! bastos a driver. Awan bangay na. Good morning, ma'am. Adakon. Ay, imbag tadakan, Hayden. Itulod kan, ma'am. Tapno saan ka amala daw? Hello, manang. Hayden, itay ka pa'y nauawagan. Apay adi ka sumungsungbat. Madam, ati pa nagpasadak ngamin, manang. Umay kan adi to'y balay. Birthday jay ka anakam. Inton madamdaman ton. Adda pa itulod ko apasaheros ko. O sige, orayon da ka Sige, manang. Awan na nagmalmalag ni Hayden diti paradaan Adutiin tulod na pa sa Hyros. Adu ngamin ti suki na ama maestra. Naglastog da ita. Apay manan. Agawin na dagiti pasahiros. Saan mo takasta ni Hayden?
Amok ti ugali na. Hagsabat kami tulaang. Apay akas dati sa om. Aday ti araramidin na. Aga-agaw iti pasahiraws. Sharon, ada ka di mangitulod kan ka? Adda, ma'am. Jay Suki yu a driver. Ah, ni Hayden? Wan, ma'am. Nasayaat mo't nga rod, no iso ti mangitulod kan ka. Sige, panawan ka nga rodan ha. Urayam ni Hayden. Wan, ma'am. Iso da itang jet tricycle ni Hayden. Ay na, imbag tayo may adakos. Pasensya kan, ma'am. At dapat nga minintulod ko. Ay na, husto laang. Kalkalpas ti klase. Ay! Sika nga aga-agaw iti pasahiraws. Ha? Naglasto ka! Di ka kayat atutupan. Iso di ka kumamangirugi iti gulo. Kasta. Ba! Hayden! Huston! Husto daitan! Di ka kayat atutupan talakay kan. Ngam no nasken alabanan ka. Tapno maleksyon ka. Aramidak. Bay! Ay na, agdardaran ti pispis mo, Hayden. Idiretso mi di ospital. Awan da ito, ma'am. Itulod ka pa yung boarding house mo. Sige, tapno maagasan ka. Saanin, ma'am? Siyak ti mangireklamo iti day ti alakay. Ipapulis ko. Medyo naapgus day ti agas, ha? Tani, agasan tatarupam anadanog. Ano sama? Wan, ma'am. Mabit lang dito yan. Mabit lang, ma'am, ha? Batak pa iti hawak ko. Hello? Wan, umaya kon. Sige. Bye. Asawam di imawag. Ay, saan, ma'am? Nimanang ko dayjay. Awan pa'y asawak. Kasta ka di? Sika, ma'am. Anda ka din asawam? Awan pa'y. Agpada ta a single. Ha? No kasta? Awan ti agungat. No awisan ka iti balay ni manang ko. Birthday ngamin ti kaanakak ita. O sige, mapanta. Asino jay kadwang? Ni Ma'am Sharon. Jay pasaheros ko a teacher. Inawis ko na. Tapno da kadwat. Kunak no girlfriend mo. Adat pagkarupropaan nyo Ni manang. Mangag na ka. Hala, ingka isala. Anya? Ingkan. Nagmayad dito karo. Kababayin man. Ingka kit din. Sige malangan. Parang kayat na agsala kami. Dita tinangrugyan ti panaggayem mi kini Ma'am Sharon, Mr. Lonely. Ket iti sana nagbayag, saan nan akayat nga awagak iti ma'am. Iso ang nagbalinen, akaayan ayat ko. Idi mo na, pagarupak nga imposible ang mapasamak. Ngem pudno ang napasamak. Daytaman ti pakasaritaa. Tuy pagayam mo, Hayden. Hayden, pagayam ko, maragsa ka nak itinagbanagan ti panagamamuyo kini Sharon. Pamanagnaglaeng, ano nalinis ti intensyon mo, magunod mo ti kayat mo. Kablawan kayo adwa, kat sapay la kuma, taagnanayon ti ragsakyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Hayden at taga Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.